Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ha Sien ke Nyngkong ka College of Science and Commerce Mawphlang. Kabadi ka college bala penyai da ka sarkar. Bat ka padang supli thamai mentau snem arajar apsan. Hapo ka jingpe jong uba Julius Kargongor. Kum u principal in charge. Kala pelong ya ka sports ha ka arpo arterik unai wing arjapsan. Ha laugan tang Mawphlang. Las dang ya kani ka lempung ileka da ka program bala penyai da ka assistant professor. Jong ka English department ka kong Elvinia Lingdo nongben. Bala karan pediang sobha do assistant professor Dr. F. Hujan. Ubadeyu member secretary jong sports committee. Hadian kani lapli ka sports dia da senior most associate professor uba station D Tensong. Ha ka jingpen kot ya kani ka lempung ilekai la ajingkren da ka head of department botany ka Dr. Saralin Kharbi. Badla yoru ya ka jingkren na menteri ka hima Mawphlang uba D Kharhunai. Ya ki khusam sekinong job la sam do kongsan bat kinoy kai jong ka college.